Tigane Mono Northwest ke lefelo leo le sa leng le itemogela tlhatlhogo ya ditshwaetsego tse dintšhwa mo sebakeng se se khutshwane. Baoki ke bona bao ba tshwaetsegileng bogolosegolo, mme seo se tshwentse baagi bogolo jang morago ga go tswalwa ga sedika sa pholo, mme ebile batlhankela ba tshwentswe ke batho bao ba sa batleng go ya go enta. Moento o re batla gore baagi botlhe ba mo Tigane ba iponne one re reaches 70% e re ikaeletseng go ifitlhelela. Le gale bangwe ba entile le ba ba seng ba ye go enta ba kaile fa ba ikemiseditse go ya go enta. Lebaka la gore ke re ke go tlhaba ke gona le batho ba ke phelang le bone ne ba ke tshabang gore ke ha ke sa tlhabe bolwetse bo ka tsena mo go nna be ke feleletsa ile gore ke le maditse bone. Each and every time go dula go tsena malwetse a mantsha category ya COVID-19 go dula na megare e mentšha. So I'm so scared because now I haven't vaccinated so far, but I think it's a great opportunity to go to get vaccinated. Le fa palo e kwa godimo ya baoki le dingaka e tshwaetsegile ke mogare wa corona, bontsi bo santse bo ikgatolosa melawana ya COVID-19 ya go apara disireletsa sefatlhego le go nna sekgala ba katogane. Mpho Lepedi wa dikgang tsa SABC, Tigane gaufi le Klerksdorp.